Kang, katanya Akang selingkuh ya? Kang, sini dulu Kang. Ada apa, Neng? Kang Ucup katanya suka jualan handphone ya? Iya, Neng, bener. Tapi Neng nggak punya uang Kang kalau sekaligus mah. Kalau dicicil aja gimana? Boleh, Neng. Mau merek apa handphonenya, Neng? Ah, Neng mah merek apa aja Kang. Yang penting bisa nelpon. Oh iya tuh, Neng. Ngomong-ngomong, Neng suka tipe yang kayak gimana? Neng mah suka yang tinggi, besar, putih, ganteng pokoknya mah. Handphone, lain tipe lalaki. Kang, kan sekarang teh bulan puasa. Berhentiin atuh ngerokok, ganti sama kurma. Sudah, Neng. Kemarin udah Akang coba, tapi susah, Neng. Emang susah kenapa, Kang? Atuh apina teu hirup-hirup, Neng. Sujang, kunaon buat sinarian sok loba hudang peting. Mun boga kahayang sok bebeja kaki. Ih, ari aki. Kan cek Pak Ustad oge, mun boga kahayang mah kudu kitu. Hayang naon maneh teh Jang? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ke Kuningan, Ki. Aduh, mau mungkin atuh Jang ibu kota Jawa Barat pindah ke Kuningan mah. Emang kunaon sababna kudu pindah sagala Jang? Eta Ki, basa keur ngisi soal ulangan. Soalna teh ibu kota Jawa Barat adalah titik-titik. Nah, Ujang teh ngawaler Kuningan, Ki. Nah, ku kituna Ki, Ujang teh sering ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh pindah ke Kuningan supaya nilainya halus, Ki. Teh mau kemana? Itu mau ke depan mau fotokopi. Kan sekarang ada lowongan kerja ke Malaysia teh, tahu enggak? Wah, yang bener teh. Emang syaratnya apa aja? Cuma foto aja teh. Emang seberapa teh fotonya? Nggak banyak sih teh, cuman sekarung doang. Aduh, nah hanya obat nyamuk zaman ayeuna mah kieu geuning Bu. Teu mati barentol we angger.
Nah, temati kumaha gitu. Iya, we buktina Bu. Unggal penting bapak tuh bisa sare tibra. Salah obat atuh dapak. Nya kumaha gitu Bu. Pami hoyong tibra sare mah Pak, sanes ku obat nyamuk. Terus ku obat naon gitu Bu? Nya ku obat tidur atuh Pak. Gitu aja kok repot. Iya. Mah wae. Kakinya kenapa, Kang? Ini kecugak, Neng. Kasih tahu, Kang, atuh sama ibunya. Ibunya siapa, Ari Neng? Ke ibu jari atuh, Kang, masa ke ibu tiri? Eta kade bana antel. Antel karena naon, Kang? Eta antel karena aspal, ce. Galeng si aku aing. Kunaon, Kang? Eta ti kotok. Kang, katanya Akang selingkuh ya? Ah, enggak, Neng. Akang mah lelaki paling jujur kan, Neng. Ah, bohong. Gening kemarin Neng ngeliat Akang jalan sama cewek pakai baju merah. Ah, bukan, Neng. Pakai baju pink. Tuh kan? Action. Siapa tahu ang seserian ah? Aduh, apa lah tuh tinggal itu? Action. Sini mah ayo kumaha seri wae. Aduh, ya siapa lah tuh tinggal ikut TI. Ya Allah. Aduh harus gitu. Action. Ah, enggak, Neng. Oh, para 7. Action. Ih, ambilnya. Siapa aing. Action. Iya, we buktina bapak unggal peuting teu tiasa rasa. Ya. Action. Kang, kan sekarang teh bulan puasa. Berhentiin atuh ngerokok, ganti sama kurma.
Sudah, Neng. Action. 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 Garing sama. Si eta mah kalah seuri. Sok moal. Kerajat teh. Can anggeus ngomong ka karawa doang geus kieu.